guys. Dari Sanggar Neng Betawi guys. Mantul guys. Ini guys nih. Wadidaw guys. Ondel-ondel guys. Menari-nari guys. Ayo guys, pantau terus guys. Ini. Ondel-ondel guys. Wih. Mantap guys nih. Ondel-ondel guys, bawa gerobak guys. Wadidaw guys. Mantul guys. Mantul guys nih. Pantau terus guys, jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Mantap guys. Wis. Mantul guys, wadidaw guys. Wih. Ondel-ondel asik berdendang guys. Mantap guys. Haji Udin guys dan para ondel-ondel bocil guys. Mantul guys. Wih. Selamat datang guys pada penonton guys. Wadidaw guys. Mantap terus guys. Wih guys. Mantap guys nih. Wih. Haji Udin guys membawa tim ondel-ondel para bocil guys. Wede guys. Mantap guys nih, mantap guys. Wadidaw guys. Berangkat keliling guys. Wede guys. Mantul guys. Selamat datang guys kepada para penonton guys. Wis, saksikan terus guys. Wede. Mantul guys, ondel-ondel guys. Wow. Ini guys, mantap guys nih. Ondel-ondel guys, keliling kampung guys. Mantul guys. Waduh guys, nggak dapat sinyal guys. Ini guys, kenapa ya guys ya? Nggak bisa maju guys. Waduh guys. Oke guys, dari jauh aja guys. Ini guys. Ondel-ondel guys, berangkat guys, keliling kampung guys. Aduh guys. Ini guys, mantul guys nih. Terima kasih guys sudah menonton guys. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Mantap guys. Ondel-ondel guys, Haji Udin dan yang lain-lainnya guys berangkat keliling kampung guys. Wadidaw guys. Tim para ondel-ondel bocil guys akan kembali guys. Ya guys, karena sudah sore guys. Wadidaw guys. Ya guys. Terima kasih guys sudah menonton guys. Pantau terus guys keseruannya guys. Hanya di sini guys di Ondel Nahla guys. Mantul guys. Wih, mantap guys nih. Mantul guys. Wih. Mantap nih guys nih. Ondel-ondel para bocil guys. Wih. Halo. Ya. Wih. Mantul guys. Wah, ini ada ondel-ondel lagi tidur aja nih. Wow. Mantul guys nih. Wis. Akan mau beli es guys. Wih guys, jajan dulu guys. Mantul guys. Wih, jajan guys. Mantul guys nih. Ya guys, biar nggak aus guys. Wadidaw guys. Wis. Iya, mantul guys nih. Wis. Oke guys, ini guys ondel-ondel baru guys nih. Ini namanya guys Jonah guys ya. Nih guys, perkenalkan guys. Namanya Jonah guys nih. Bang Jonah guys nih namanya. Iya, ini anaknya baik guys. Orangnya nurut guys, mau disuruh apa aja guys nih. Ini guys. Nah, ini guys namanya guys ini guys. Boscil guys ini. Namanya ondel boscil guys. Ya, ini namanya Jonah guys nih. Ini Jonah, ini namanya Tonah guys. Wih. Ini Neng Tonah guys nih. Walaupun palanya nenggleng guys, tapi dia rajin guys, sering begawe guys. Sering begawe. Waduh, mantul guys. Wih, mantap guys nih. Ini dia guys rombe-rombenya guys nih. Nanti bisa guys ditambahin guys nama guys nih, ya kan. Tonah gitu guys bisa guys. Nah, ini guys. Dia baru guys nih, model baru guys. Ondel-ondelnya guys. Ondel baru ini dia bagus guys. Ada apa guys ini? Batik guys, motif batik guys nih. Wow, mantul guys nih. Dan ini pinggangnya juga bagus guys. Ada pinggangnya guys. Beda kalau ini nggak ada pinggangnya guys. Tapi ini lebih besar guys. Tempat dalamannya guys. Cuman kalau ini agak sempit karena ada pinggangnya guys. Mantap guys nih. Oke guys, terima kasih guys sudah menonton guys. Jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Mantap guys nih. Terima kasih guys. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Mantul. Dadah.